Više od 100 TV. Čak više od 100 TV Lana Barić glumica. Samo da pročitam kao. Iskon full paket. Preko 100 TV kanala. Super brzi internet do 80 megabita i 3500 minuta. To je sve flah. Preko 100 TV kanala. Malo naglasim ovo 100. Kao gutualno. Preko 100 kanala. Ja sam shvatila da su kao ti 100 kanala, da je to bitno. To je jako bitno. Da je to puno. Mislim preko 100. Preko 100 kanala. Preko 100 kanala. Preko 7 mora. Pa ono, nudim opcije. Kao wow, kao wow. Ma znam nego, ne znam zašto su mi pokrili sise. Preko 100 TV kanala. Čak ni Lana Barić, prvakinja drame HNK, nije uspjela opisati koliko je dobar Iskon full paket. Teško ga je opisati, lako ga je dobiti. Full dobar izbor TV kanala, full brz internet, full puno razgovora po full dobroj cijeni. Nazovi odmah Iskon.